Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. UMLA Jongkonongpo constituency uba Meral Bonds aim haka Henryotrik ubnai naitung arajar arpuwe. Ula dawa bantung de kajingto okit kabalai loy banti bat bansai madanya kibadan kiti haka jingkeno pendon kambakla ya ka scheme boarding haka jella kabatip kum ka sobhagya scheme. Ula dawaru ladalap ya kibadan kiti kaan kadai banle de kabating UMLA ke Kongres na nongpo uloong baga jinglap ka kaipot jong Controller Auditor General ya ka jing pendon kambakla ya ka scheme sobhagya ban sam boarding shikipat ba ka jilla kadai ka jing penserwaka ya ka pisa pat ba ula keno bakatanat MEECL rengkat bat ka Satnam Global kabadai ka company ka babentrai kam ya kani ka scheme kia don benta ban luti ya ka pisa bat ula dawa bakala don kam kerke ban tokit ya kani kum gajing pau haki kot kubor mendak sengi ka Henry Julai arga kuwe haus long time kabala peni ya ka jinglap ka jom ka CAG ban detect ya kani ka scam ka cispa sa pendai kru lembaga MECL lani ka skim so bahagia skim untuk ka kumbala ban sungtu abang ipe lembaga jong gini media report hotel isngo ba ka sorkar umba kila kular banbu ya ka inquiry apo ka MECL ban lab ya kidi gijing sisa ni kentu bade ban lek kalau ikat bala but hangni habang I ka don gajing kentai na kaliang ka sorkar la ni on denial mode na ka por ba kamdon ka bukum kata bukum data de gini iki ba haki media ba haki kot kubor haki sing lada kilami man janman ka assembly na ka por la ikren kipat ba na ka por ka la ikren Nong tre jong MCL na por ke lain keren ya kani kajing tendum kenram ke badan MCL. But mentangi I ba kani kajing lap jong ke CAG kani li kala pentikna ba kala don. Ba mengkuat ba sorka ke CAG bandon ke inquiry ba kino ke badan benta de ban kin pensitom ke kum kendon jong ke ai. Habangi nyipek hang ni I bagane kajing ka favor ka ikon aktin pareng mo ya kani Satnam Global kani company na Delhi na ta implement ban yo ya kani kontrak na ta kani sobhagya scheme hakaba ka kum CAG report kalong la kanu kum cispa sa dai crore kadon ka jing dumno kani loss ya kani ka kar ka jumi termar kata kani ka kamram na kaliang jungi habang ipensngo ya kita government kadi bentik komunisan ban simkhia ya kini kijing pensngo bidumi ban lam ya kini Indonesia. Number 2 kolom habang impet kidan shibun gi local contractors ki jungi ki pompadi obil hadu muta la bende ki baterai hapo jung ka so kontrak la bende ki wi di kam hapo MECL ki bon ki porlok ya phone to gimpat yo obil hadu muta Henry ka favor na kaliang MECL kolong baya ki bamon ban pelak pisah ki la pelak hande kini gobun ki kontraktor ki local kontraktor jungi kimyo ka bil jungi la bun snap bat kabalai kalau mangkwa ban bring into attention ya ka central government Pika sobhagya scheme ketika scheme jong ka sorkar pedeng balik ke sorkar pedeng ke skap jar-jar hadu mentah hakam de ba sobhagya scheme ba government of India kati ban simkhia ban pej mentali bal alap lembaga CAG report kolong kumne ke sorkar India kati ban simkhia kati ban kedo kati ban kem ya ke badan banta ya ke di scam ke ba fair kibadan hapo ke MECL lane bade hau doyong ko mangiti project tu nang ta haki week di sektor man hakani dangshan hakabede bat kani ka supplementary nutritious program jong ka Department of Social Welfare ru ini pan lap ikini kani ketika ki program jong ka sorkar pedeng belum spesifik kepada ka sobhagya ka sorkar pedeng ru hapo gajing alam jong sorkar BJP ka boong ba ya kiwei ru nginom ailat ban ya lade ru nginom bam kata di slogan jung Prime Minister Narendra Modi dan nomor kata ngikwa ba ka central government ka government of India habak ai ya kani ka pisa na kamta penpoi boarding lene ka light how kinong kendong beper ka electrification na kamta ki nong song jong ri India gitu ngikwa ba ka de penpoi hok so point ba menta ki mut ban close down no ka kum kani ka media report man ka skim ban close no ini ka scheme mar kila pun palat ki kendrum kenram di jerwit jerwan ndai kumala aban sungtu kani ka scheme ka bede ban cover hadu kumbaca
1.60 lakh beneficiaries dari kidang don hadu mentai gilong ying ke bagani ke skim pam kampat kobar balin close no eka kalau bendon ke Asian dia mar kata ni ko abentip bagi dia bendon ke inquiry ke ba biang ke ban sei gini gini sya nang ba ke i ke ba dia men poi show poi ba kan poi hok kum ke jing dong kam